taab godha takka qaxxayee irraa baha. Haati faatee bilook na gootee naa gaafadhuume. Taab godhiitii akkan adabu amma sirraa kaasisiisa na adabsiise. Dirqama amma sirraa kaasisiisa. Taab godhaa billaa aleekum. Ajaa'ibaa bara. Inaa feetti jiran. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Gorsa kana yeroo biraa nuuf dabali. Isin taabtaabiin gootanii baran taabtaabii gisee taabtaabii ta'ee baddu taabtaabii aga fedhannaa gootanii taabtaabiin goota waan ta'eef ana tiktookiin kiyyaan wanna jedhama. Gorsa saniif dhiisee bar. Ammas taree deebi'ee waa jennaan dullatti haasawuma kiyya mata dullatti sadarkaa dullatti naan jedhan geesse. No, gorsatu baay'isawee dubartiin odoo beektee qabattee wallahi gorsa ajaa'ibaati. Akkasuma dhiirtillee wanni kun dullummaa fi maalii keessa waan galuun qabu. Gorsa haala bultii isiin itti qabattu gorsite malee wanni asirraa waan guddaa isaan miidhu waan nuti gorsite hin jiru galatoomi. Akka nama tokkootti ta'an gorsa keetti dalaganna jedhee yaada. Namaallee hin dhaga'u haa ta'u garuu hin jiraa miti. Gaa'is abaaboo sadi. Abaaboo sadi abaa ibillaa aleekum. Hin jiru barnamni. Sumayyaan si jala jirtee mi jeneraal. Sumayyaan tamu. Gaa'is abaaboo sadi kun sumayyaan taama taap si gootertutu. Abaaboo billaa aleekum an barnam taap na walillee argu rakkoon. Kun sumayyaa taama beeruuti jirtu tan. Yaa na bira jirti maalin akko jira. Bilook ma miyuutu na gooteettee na barreessite. Anatu bilook isii moo miyuutu isii godheetiin jedhe. No. Naa gaafadhu garuu. Dhiyoo tanallee sheeritti godheen gaafadha jedhee ani rumaa jal'ise. Wallahi akkasitti keessan na barreeffame si iskiriinshuutii kaasee sitti ergaa. Amina arsii tayyaa bareedduu ulfaadhu galatoom. Sheer naa godha. Ani lalaa. Yaasiin matakatti sheer naa godhaati. Qixaatii reebisan qaxxaatii thank you. Kitaati maali? Abi nama tokko sharing godhin. Wallahi namni nabi dangiru nama tokko illee sharing godhin. Guys taap godhaa isin. Warri mana kiyyaa. Taap godhaa. Laala ka gizee akkuma haasaa kiyyaa baay'attanii nama 300 turtan duratti. Amma immoo gaddachaatanii haga naggaltanii 200 rakkoon qabu taap godhaa. Garuu akkuma gizee ani isin haasa'u san teettanii na dhageettan koomentii waa hundaan gizee hangee miti badhus taap naa godhaa. Waan achirraa hafteeni ana tosin faana jira ashiin. Yaasin sheerin godhina yaasin na ajjeesa. Sheerin naa godhaa billaa aleekum naa dabdeereef deemte yaasin sheer naa godhaa ajjeesa biraa deemaanillee galgala. Ajjeesii bakka itti galtu qofa laalladhu malee rakkoon qaba. Asliillee irra jira hadha. Na ajjeesii garuu iyyuu. Intaloon deengadda nagaraaf tasimillee irra jirti. Way. Ambeeruman na tuma barreefti nan tumtu kuduraa rabbi. Isuma akkana gubatu takka deebisee mooyadhe anuma eegammada wallahi deemee nyaata kiyya godhadhe mana kiyya xaragadhe. Kan gafa jiriin ga'utti jechuudha. Ani isin dhiirri arsiitu maa akkana nama arrabsitan gizee nama arrabsitan qoy. Akkam jedhu Akkama jettee. Jedhi kaan akkam jedhe. Arraba kanarra waliin naaneefatini kaa waan biraarra waliiniin. Taap godhaa gaa'is. Taap godhaa rifeensa kana burcuqqoo cabdeen irraa haadha qoyee nu sheer godhadha. Anarraa rifeensa haadha. Nyaara sallaan tefirma qorra jaan qabii si harkisiisa. Yalla. Taayimingii namni hin jiru namni. Hin beekan namni hin jiru. Wayita namni jiru baran taayimingii. Ana immoo osuma takkasii moo adeegitaatiin si qaxxawu hedduu wallaahi.
ergaa waan yoo rabbi dhaqaa jennaan qubaan qabu jedhan. Taa'u godhamee warra jirtan. والله تقسيمه ودي وان سيكتو هيدا Mana kata tol kai kula dapat dulu mana ni beri mah. guys balla tap nagoda tap nagoda mentan mo bicha sing kada tap nagoda Ara bani Adam tap goda mali cu. koya akasi tisgen shuti goda koya Wallahi imballe salah sartiti imballe salah. Ya faranji sare na kana sufa goda te da batala. ana Shoot abanda shoot se ha goda ni. Ara bana tap goda. guys wini mega kaban Tap goda menam ni jirta namnu jira jira mo ni kubang na buntu walagan ultu walagan wini jaha kala sabod rumati na raballe sama wandi kodani tap goda braba ya bas Ya tap goda namna jirta bismillah marti sa wagani ada fateti o dina ki jamal jechu. tap ngoni na mana sasa nakasma disa amalle tap goda wari mana kiya jabada me yero to let's go yero ta kayalla jabada aywa yalla isa cumara disa rabbi geda tap goda jabada ti cumara disa tap goda Allah dibba nagalcha dibba wali ni screenshot goda dibba guys dibba tap dibba yalla guys Namnu ma to kochi birmatun dabame ya kasgo bas. hai tanabute si hada bani no kajettu kunne abdi gandumma da wallahi kun gandumma na ragegge Kamali lagi tap si gol dinicha dinnichi si guys turos galatoma wallah galatoma. Anas duwan screenshot na gola tiyo dosi na jirta ya oromoti ya wallah ababala maguta ka aisham ababalam yo kabata na babola man mukena yo dabdani le dirkaman injir ya orle mal kuna miti. Okay, namni tokko gargara ya muye ko thank you. Namni biro babota. Namni biro muye nama biri tisilabeta namni biro. Gargara namni biro. mema zeddin jala kana jirti ababo dabdan guys Namni biro. I'm so sorry. Kana ol kadachun danda'u. no share godadde kada daman guys tabata kabicha mo barbada anam Jara na mosisina na jefti. tabata ka of Kuma yomi. Wara soddatti galesa. kuma amma qarayu chicken isatu soddati Chaka mi jedin kon ka. kana si hayo ame ka hojjachu heda walla ifajen najjefte Ifajen se jefti. Abdi rabbi jedin kalladini tap god. ambo keessa lola mootiin shanangibe Ambo keessa lola kata shaggar gahe matani abbanis yode ilma jiraan badu makaani gurri aga diddu boso maasi ilmatti dhiitteen diddu. Abdi tapha kana namoosisa abdi lamaan ayyala jirtan. hin argitu muka nyaadhu Yandago waalaikum salam taatana najjefte intalti tunillee amba kubaya balago. ani rabbi jedhi takka namoo yachiisi waaqa xaadha rabbi jedhi takka namoo yachiisi lubbuutu Takka nama achiis takka.
abdii biloofta ufaate haa dhafaateen haa gaafadhuun maalinni. Abdiyyee lubbuu kootti fooloo si godha garana. Abdurrahman. Waan gootan godha abdisha gootan godha. Garuu haa dhafaatee annama haa dhafaatee janaa jedhu hin danda'u dhugaa isinitti hima. Hin barbaadu leenca. Ani gandummaa dhiisii kaati gandummaa keessa ba'e. Maal jetti? Maal jetti ani? Sharrii badhatee deemte hani. Sharrii wayiituun baay'eetu uummati nagoota kana gubate. Abdurrahman jala kana jirta lakkoofsa kana barreessame. Hadda du'aa yoo isitti. Taayimingii kanarra. Abshira Kongo. Way jaalo. Leeshin jedhaa bar. Bakka deemirraa bahiitii rafii nyaata kee godhadhu nyaadhu anillee intaloo Tigree bira dhaqee garafamee deebi'a. Takka tana mokkora qabina. Chaansii tana mokkora. Chaansii mokkoradhu yoo tana namooyin ofirraa baafadha intaloo Tigree bira dhaqee intaloo Tigreetii walitti baaca. Ati beerambaa tana jala deddeemu eegalte akkam. ተማ አካል ካለ ድምፅ ሁኑና እዚህ ቦታ አውጡና ብለን ነው እኛም የምንጠይቃቸው። ሌላ ነገር የህዝብ ሰርቶ ለመለወጥ ነው የመጣው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ደንበር ጥሶ ቢመጣ በምንም ነገር ሌላ ወንጀል የሰራው ፍየል ሲጠብቅ፣ ዝራ ሲቆፍር፣ ግመል ሲጠብቅ ነው የተያዘው። ምንም ነገር ያደረገው ነገር የለም። በአንዳንድ ሰሚስ ነው የገባው፣ በዚያው ነው ያለው። ወይ ፍርደኛ አይደለም፣ ወይ ወንጀለኛ አይደለም፣ ምንም ያደረገው ነገር የለም። በዚህ አይነት መሰረት ስደት አሁንም አይደለም የተጀመረው፣ ብዙ ጊዜው ነው። የአሁኑ ግን በጣም የተለየ ነው እና እኔ በጣም ይከብዳል እና ድምፅ ሆኖ ነው ሲለኛ የተወለ በጣም ያለቅሱ የሚያላስ ነገር የሚያላስ ነገር ኮሜንቱን ትዘጉታላችሁ። ኮሜንቱ ይዘጋ፣ ኮሜንቱ ይዘጋ። በቃ ምክንያቱም ሰሙ አይደሉም እነዚህ። ኮሜንቱ ይዘጋ። አንድ ጊዜ ቆይ አንድ መልዕክት ላስተላልፋላቸው ለኮሜንተሮች ማለት ነው። ለኮሜንታተሮች ለሊሳ እነሱ እኮ ናቸው። ሊሳ ቆይ አንዴ ሊሳ አንድ ጊዜ ላስተላልፍላቸው ኮሜንታተሮች ወንድሞች ቪዲዮ ሰርታችሁ ለሀቢባ ላኩት። በእኔ ተቃሚዎች እና የተለያየ ቲክቶኮች አፕቱ 4 ሚሊዮን አደርስላችኋለሁ። አንድ ቪዲዮ ብቻ ለሀቢባ ላኩለት። እኔ ሀድራ እባላለሁ። ለነታጠቅ ሁሉ እነግራችኋለሁ። ግን ይኸውልሽ አሁን ለሰው ሀቢባ ሁሉ ሙሉ መረጃ አላት። እሺ ወንድሜ አዲስ ቆይ እኔ ልንገራቸው። አሁን እኮ የእናንተ የሚደርሰው ታውቂያለሽ፣ አረብ ሀገር ላሉት ነው። የእኔ እንዳለ እንዳለ መላ አብሶች ያሉበት ዋና እነሱ ናቸው ድምፆች፣ ውጭ ሀገር ያሉት ገባሽ? እንደዚህ ነበር ምናደርገው በሳውዲ ኤምባሲ ዶንት ኬር። ይሄ የተለመደው ነው። መንግስት እንትን አይሉ፣ ከመንግስት ጋር እንኳን አያወሩም። ሁሌ እንደዚህ ነው። በነገሩ እህቶቻችን አሁን ሁሉ ነገር እያገኙ ነው። ሳኒታይዘር ምናምን የሚለብሱትን እያገኙ ነው። ወንድሜ ቻንድራ ተናገር። ምንም ነገር የላቸው። ይኸው ወንድሜ የሚለበት የሚባል ነገር የእንትን የምንድን ነው? ከብዛታችን የተነሳ የእንትን ዙባላ የሚባል አለ ኪስ የምንመገምበት እሱን ማጠራቀሚያ ጥቁር ሲያስተላለ እሱን ራሱ በእሱ ላይ በማይመጣበት ሰዓት አለ። በማይመጣ ሰዓት መሬት ላይ ነው የምንተኛው። እሱ በሚመጣ ሰዓት እሱን እየለመንም ከነሱ ከባንጋሎችም እየዘረፍንም እሱን እንደምንም ብለን እንይዛለን። እሱን ነው እንግዲህ የምናነጥፈው፣ ብላቱ ላይ የምናነጥፈው። ያው በአሁኑ ሰዓት ላይ
በዚህ ብርድ ሰዓት ላይ ተላይም እሱ ነው የሚለበሰው፣ ከመሬትም እሱ ነው የሚነጠፈው ማለት ነው የምንለብሰው። እንግዲህ የመሰለ ምግቡ ተውት እንዲያው አውቀዋለሁ፣ በደንብ አውቀዋለሁ። ግን አሁን ማድረግ ያለብን ኦንሊ እንጂ የምናደርገው በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በከዳማዎች አፍሪካ ውስጥ ባሉት እነሱ ካቀጣጠሉት በኬንያን እያወሩ በእንግሊዝኛ እያወሩ በአረብኛ ደግሞ በደንብ የምትችሉት ልቀቁት። ፌስቡክ ላይ እንደዚህ ካላደርግን ያበሳጋትን እኛ ብቻ ነው የምናየው። አረብኛ የምትችሉ አረብኛ ስሩት። እንደገና ፌስቡክ ላይ ዩቱብ ላይ ለእኔ ላኩልኝ በውስጥ የምትሰሩትን ዩቱባችሁን ቲክቶካችሁ በየቦታ ለቅላችኋለሁ። እንደዚህ ፎሎ አድርጌያለሁ። የተለያየ ቪዲዮም በቤታችን ወንድሞቼ አንድ ጊዜ ይኸው አሁን እኛ ሰውን የማንቃት ስራ ነው እንጂ ድምፅ አይደለም። ሰውን የማንቃት ሰውን የማነሳሳት ወደ ድምፅ ለማምጣት ነው እየሰራ ያለ ነው። ድምፅ ያዚሜ ሀድራ ድምፅ ያ ሚውት አድርጊ ሀድራ እና አሁን ይሄ በቂ አይደለም። አሁን ወደ ትዊተርም እንሄዳለን፣ መሬት ላይ እንወርዳለን። እኔ እውነት ስለ እውነት ከተባለ ቢቢሲም ከቢቢሲ ጋር እያወራን ነው። ቢቢሲ ኤምባሲ ደውሎ ቃጠሮ ይዞ ለኢንተርቪው ማለት ነው ሰልችቶን ነው አሁን ወደዚህ ዘመቻ የገባ ነው። እኔ መሬት ላይ የማወራው ሰልፍ የምለው ለዚህ ነው። ግፊት ማድረግ አለብን የምለው ለዚህ ነው። ቢቢሲ ደውላ አናግራኝ ከኔ ጋር ማለት ነው ተነጋግራ ደውላላቸው እሺ ብሎ ለኢንተርቪው ስልክ ዘገቡ። በጣም የሚገርም ነገር ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ራሱ ፈቃደኛ አይደሉም። ቢያንስ አሁን እኛ ማድረግ አለብን፣ አይዟችሁ ከጎናችሁ ነን፣ እኛ ከጎናችሁ ነን። የሚከፈለው መስዋዕትነት ከፍለን ያው ዱዓም አድርጉ፣ ጸልዩ። ግን መጸለይ ብቻ እኔ በቂ አላምንበትም። እኔ ይሄ እንትን ድምፅ መሬት ላይ መውረድ አለበት። ጸሎት ከእንቅስቃሴ ጋር መሆን አለበት። ጸልዩ ምናምን ብሎ እንትን የሚሸሽ ሰው አይስማማኝም። እሱ እየጸለይን ወደ እንትን መግባት አለብን፣ ወደ መሬት መውረድ አለብን። የቻልነው ዩናይትድ ኔሽንም ሆነ በዩናይትድ ኔሽንም ሆነ በአረብ ሊግም ሆነ በኢትዮጵያ ኤምባሲም ሆነ በእንትን ተቋማትም ሆነ ቆመን መጋፈጥ አለብን። ያው የመጨረሻ አማራጭ በቃ። ለምን ቢቢሲ የሚያውቃል የእናንተን ጉዳይ በየቀኑ ነው የምዘገበላቸው እኔ ወይም ይህንም ያውቃል፣ ሌላም ሚዲያ የሚያውቃሉ፣ የተለያዩ እንትኖች ያውቃሉ። የማያውቅ እንትኖች የሉም። አሁን ከዚህ ሰወር ራሱ ከቢቢሲዎች ጋር እገናኛለሁ፣ እዘግብላቸዋለሁ። ግን አንድ ነገር አለ። አንድ ነገር ቢቢሲም ሆነ ሌላም ነገር ሆነ እኛ ስንጮሁላችሁ ነው ቢቢሲም የእኛን ነገር ይዞ የሚያራግበው። እኛ ዝም ካላን ምንም ማድረግ አንችልም ነው ያሉኝ። የመጨረሻቸው እኛ ማለት ነው ህዝቡ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለ ህዝቡ ከተነሳ እና ከጮኸ የትልልቅ ሚዲያዎቹ ሊጮሁ ይችላሉ። አሁን እኔና ሀቢባ ብቻ ስለ ጮሁን ብቻ አይደለም፣ ቲክቶክም ፌስቡክም እንትን ሲል እነሱም በደንብ አርግቶ ይጫዋሉ። በአካልም እስከ መሄድና እንትን ለማለት ይችላል። ግን እኛ ሳንጮ ህዝቡ ሳንጮ ሚዲያ የሆነ ነገር ይፈልጋል፣ የሆነ ነገር ምንጭ ይፈልጋል፣ ኃይል ይፈልጋል። ሚዲያ ወከባ ሲፈጠር ነው ሚዲያ የሚዘግብልሽ። እኛ ግን ጌም እንትን እያለን እኛ ወገናችን እየሞቱ እዚህ ለራሳቸው ኪስ ለማለም ይሄ ብሔር ብሎ በውሸት በስልክ እየተነጋገሩ እዚህ ታብታባርጉ የሚለው ስር እየሄድን ሲሞቱ እያየን ሌላ ለምን አልተናገረም? ለምን አይደለም? አሁን አንድ ወደ አክሽን መሄድ አለብን። ጆሮ የለንም። ካሁን በኋላ አክሽን መውሰድ አለብን። ሁሉም ተነስቶ በሶሻል ሚዲያ በመሬት ትግል መጀመር አለበት። በቃ አለቀ። ታግለን ነው እናንተ ማስገበት ያውቃሉ። በቃ ሁሉ ነገር የታወቀ ነው። አለቀ። የቻልነውን ያህል በዓለም አቀፍም ሆነ በሀገር አቀፍም ሆነ ቢቻለን ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ ሰልፍ እንጠላለን። አለቀ። ከዚህ ውጭ አማራጭ ነገር የለም። ይሄ ከተደረገ ፓርላማው ከሰማ ጫና ከተደረገ ሊያስገባችሁ ይችላል።
ከዚህ ውጭ ግን እኔና ሀቢባ ወይንም እነዚህ ሁለት ኪዳን ወይንም እዚህ መጥተህ መምጣት አይደለም። ዘመቻ ሊከፈት ይገባል። ምሁሮች ሊሳተፉበት ይገባል። የሃይማኖት አባት ሊሳተፉበት ይገባል። ሁሉም ይሄን ይመለከታቸዋል። ከዚህ ውጭ እና አይዟችሁ አሁን እየተዳረሰ ነው። የሃይማኖት አባቱም እየሰሙ ነው። ይሄ ነገር እየተወራ ነው። እነሱም ግፊታችንን እያዩ ለስማቸው ስል መንግስት ስም ነው የሚፈልገው። ለስማቸው ስል እራሳቸው ያስገባል። ግን ግፊት ይፈልጋል። አልሰራንም፣ እንስራበት። ዛሬ አሁን ከሀቢባ ቤት ውጭ ስለ ሳውዲ የሚያወራ ሰው የለም። ሁሉም መሆን ነበረበት ዛሬ ሁሉም ቤት እዛም ስትሄድ እዚህም ስትመጣ እዛም ስትሄድ ለአንድ ሳምንት ስለ ሳውዲ ፌስቡክ ላይ ፕሮፋይላችን ምናችን መሬት ላይ እንትን ከሆነ አንድ ሳምንት አይፈጅብንም። ነውር ነው እኮ እንዴ! ነውር ነው እኮ የፖለቲካ አይደለም እኮ ነውር ነው። ሰው ዜጋውን አልቀበልም እንዴት ነው የሚለው? ሰው ከና ኃጢአቱ ይቀበላል እንዴ? ሌላ መንግስት ከና ኃጢአቱ እንኳን ሰላማዊ ሰው አይደለም ከና ኃጢአቱ ማለት ነው። ስለዚህ አልተሰራም። ሀቢባ ቤት ብቻ ወይም ሙባረክ ቤት ብቻ ሳይሆን ወይም ሙኒር ቤት ብቻ አይደለም። ሁላችንም 1 ሚሊዮን ፎሎወር ይዘ ቆይ መንግስተ ሰማይ ልትነግስበት ነው? መቼ ነው አንተ